Carlos Patricia es alguien que de chiquito quería ser youtuber, músico, productor y fue comprando su equipo. Aquí tiene para grabar, su cámara, aquí otra cámara, esto, un foco de luz. Y así mismo, él quiere ser músico, quiere ser productor, tiene esa cámara, tiene muchas cosas, y ustedes saben, apóyenme. Agora não conecta na posição, feito baga ensemble. Agora não conecta é filho que vai estar onde, a vez é bem se baga lá, é bom se vai, é feira, não conecta. Olha, se filho na feira vai estar onde, tá traguei, não já vou né, deixa na feira. Sa ka fet, nou boze, ave di kaloprodiksyon nan kay la, sa ve di kaloprodiksyon ap fonti aranjman, pou ve di pou koman tout bay yo, sa ve di nou gen tout bay yo ave nou la, wonkwen? Gen tout bay yo ave nou la, kamera, epi kompite, sak nan menm nan la se stabilizate ya, sa son kamera laptop la, wonkwen? Sa se flash pou kamera, wonkwen? Ave di nou gen tout bay yo net, nap travay, sa ve di nap travay pou nou pou nou kote bel imaj pou nou, e sak nan menm nan la se stabilizate ya, e son kamera la dan, son kamera ki la dan, ave di nou va manke yo, ave di son kamera ki la dan, ave di bay normal net, ave di nou gen sa la, se kamera laptop la, sa ve di prodiksyon, la prodiksyon ap gen mache, sa ve di mwen foti aranjman prodiksyon la, pou nou eske tout bagay normal, apliye deja, mwen se kaloprodiksyon, nou kon sale deja, se kaloprodiksyon, pou sinema mse kaloprodiksyon, pou lot bagay yo, chak bagay mwen non, ak bagay mwen non, so tout moun di prodiksyon ap gen mache la, base nou gen tout bagay yo ave nou la, sa ve di nan bien pase, sa ve di nou, e sa son kamera, e sa son kamera, e pi sa son kamera, e pi nou gen de kompite, e pi nou te gen yon bagay la, e sa se soukri ya, ave di la, sa se sa pou na travay, sa ka pase bagay yo, sa se soukri, ma vese plen del pou nou, ave di mge tout bagay yo la, e se pa sa, se lot la, se lot la, e la, mba vesi lot la, e sa nen pa gen jak pou bloge ya, mwen? Se te kaloprodiksyon ki ta mountre nou kek ti bay, kek ti aranjman la, kek ti aranjman, tout bay normal. Yon sot fek pa pale la de kaloprodiksyon, tout moun nan kay la, pa yon la isye, ase kaloprodiksyon se nou liye so nap travay, an wan samdi, ba yon problem male.